Nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwatio kana wakatano waku uende na kwaila ni na ukethia na nauthocha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa umwe na nusu twi wakatano wa matukuana mwaini wa thanthatu mwaka ni wangilili na miongoli na imwe nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga ulokundethesya kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda ni uthocha twendanie imwe nginya muthia na ni kati wa Mauvoo langu mbanisye muthenyani wa umuthi ni vamwe na atongo ikibadhukanio kukomana kwa Kalembe ndile athiriva kondu wa kwailia walanio wa mathiko enenthi makunda kindu kutetheka kumana na mulati wa kwa soko kisioni kiu Silelua atatu kupikwa kotini wa Makueni maikonanua na kwithiwa na cheki cha nzeve. Na ekali makinyambu kuweta ungeiwa indo tawikathi ye muno kisioni kiu. Vilingi wa Mauvoo ni na uthocha tuendanie imwe na indi twende kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ilani ile 391 na nthini wa mikumukanile kana mitandao yitu ya mikumukanile ilani Facebook, Twitter na YouTube. Tuyambililiani kana nzama yimwanya ila yende na kubangithia undu wa kumumasya ula wa moyumbe watene wa Kibwezi Kalembe ndile niyethi wana umbano na bala manengane walanio kana mawalanio kauta ma undu chathi cha kumumasya Kalembe kibaniwe kutwaiwa ni kukethiwa na mboya wakeli wa matuku nyanya mwainiu kanisani wa St Veronica Catholic kisioni cha Syokimau mwendo wa saa 10 cia iya mawio na mboya ingi katwaiwa wakana wa matuku 10 o mwainiu kanisani wa Holy Family Basilica musini wa Ilobi kwambia saa 4 cia kioko. Kalembe akathikwa wakatano wa matuku 10 na yimwe mwainiu musi kwake Mbuinzau ngumo ila Kibwezi West. Mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ni watambuka kisioni cha Athi River na atumbanisya ngewainokwa uliku. Komiti ya uvanga chathi cha umuma cia Richard Kalembe ndile ni atwaisya kikalo cha vamwe kwi munani wo munthi walachina wa kikalo chu metha na unania na andiki ma Mauvoo na maelesekana chathi cha umuma cia Richard Kalembe ndile kikatwaiwa matuku 11 mwaiu omwakani wangilile na miongoli na umwe kuya musieni kwake Mbuinzau kisioni cha Kaungune Makindu sub county kuya Kibwezi West wa na kiboyo wa keli matuku nyanya June 2021 kanisa ni ya St Veronica Catholic Church Syokimau saa 10 na kukethwa na kiboyo kingi wa kana matuku 10 mwi wa thanthatu Holy Family Basilica Ilobi saa 4 cia kwacha ingi witano no unya kwa tongoi na Kenya onthe kuendeana kwa tamba family no ivindani yende na kwisila maumu wala maelesekana cia thingi cia kumbania mathiko ni ciende na utwaiwa Mbuinzau Machakos Beach Hotel 3D Hotel ila yi Mololongo na Intercounty Hotel ila yi Portland Athi River na tukethiwa na muthenya munene wa kumba ni mbesa wa katatu chuma chu twangia matuku kenda kikethiwa Ole Sereni kwambisya saa 11 uyo twose bindai kwalika kilo muno umwe ukwenda kukavu ako kani kenda wise kwithia netumya mbesino tutethesye musiwa Kalembe tuyumumasya va musieni kwake Green Park ndini wanza maila ya twaiwa vevikitwe ni atongo ime kivuthukanio evo Patrick Musimba ulaniwe mwene kivila wanzama ila kuvanga chathi kiu Rose Museo ula nake niwe mui wa Kinandu Mwengi Mutuse Kiema Mwandia kati watongo yangi alama vanga chathi chu na laiko yumelesekana mena movea munene nundu watongo yala maende na makwata mbau ivindane ya maomo
na nzama ni abingwa wise kwithia monde la malikanile na Kalembe kwanzie mwe nengi wise kwithia ni machangia kumasia Kalembe ondhi ya Kenya. Kwa isu nini ekanasie ni mubea na nundu mathikoni do twende na kusisia miao ila ya COVID-19 nzama niende na ushirikiana na authorities kanana anene kumana na ndumana market kilika nikenda tuke tumutangasie yingi. Kwa vumwe nzama ila yende na kumbania chathi cha mumasia Richard Kalembe ndile ni yakithia kana chathi chukikatwaiwa kuya mbwinzau ila yikibwezi West. Kumava kauntini ya Masaku, Mutongwe TV, sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Tuyendeani kana gavana wa kaunti ya Kitui Charity Kaluki Ngilu na minister wa Malelu na uyana wa maundu mamesi minene engineer Jacob Kakundi ni matambuki kisioni cha kunda kindu kusisia undu mulati wa kwa soko usu utoaiwe Kakundi ya mulati wathela no kwatania masoko na kutethesia mubinguo wa masoko manene kisioni kiu. Minister wengi ni wakulia contractor ula ungamie mulati aandike amuika muno nthini wa mulati usu. Onesmus Chalo niwe winange wa ikwa uliku. Because of what we are trying to help with. Nthi na mesimbe wangili inya kuma sub location ine yotoni na mawithuru komawa wodini ya Changwithio thwiloni wasue Kitui cha katika kauntini ya Kitui ni makwithia maitereka na silangwa kwa mutia ula kwinzo ni serikali ya kaunti ya Kitui kwisila muviani waki wonekana kumolangila mwendo mwasa ula menda meimantha kiwu ainena na nthi kavindani kala wakusia kwambiswa kwinzo kwa silanga u wa kwa mutia governor wa kaunti ya Kitui Mwandu Charity Kaluki Wangilo ni waweta kana silanga u ni utumia kimantha cha shilingi milioni 26 Ngilo ni waweta nuende kuyanisya watho wake wambe kuyene nthi ma kaunti ya Kitui wa kiwu aimenda nthi kutumia kiwu kwitethia nthini wa mikalile yo ya kila muthenya na kwikithia makisuvia aiweta kwinzo kwa silanga uta kukua mbe wa mithenya 30. Mmekuja kwa wingi siku ya leo ili tuanzishe hii mradi hii kwa mutie. Tangu mwaka wa 1993 tumekuwa tukijaribu kuweka pale ya kutega maji hapa, lakini tulikuwa tunaweka mradi kidogo kwa sababu hatukuwa na pesa ya kutosha, kwa sababu nilikuwa CDF, tulikuwa tunapata pesa ya CDF. Lakini siku ya leo mnajionea hii graders na tractors tumeleta hapa na tingatinga yote, ni tingatinga ambayo itaweka mradi kubwa sana. Na hii ni kusema watu wa Kwamutie, watu wa Kavingo mtakuwa na maji ya kutosha. Silanga uone na tuusisie na maundu karibu ana ni tukwata kihubano na kihu kigethwa chandu na indo. This is an opportunity mweke kindu kitawa intensive farming mboka matunda no mwewa undu wa silanga. This is an opportunity mwika kwithia mutu na kwiandika na mukekwatia kindu chenyu kya kwika. Number 3, itwisi withia kwisila bala benzukini no twanike muno atukwende ya kwithwa na maundu maingi. Gavana ni wende kwika value chain ya witu na Kitui niyo yumasia ukiula Musiopio kuuba Changwithia West mwikati wetu na be technology oyu ukitoyu ya kwithia nzuki anasema amukende ya kuhundiswa withie nitwanika miatwila misio aitwaithia nzuki kwa wingi tukwatoke mwingi na nisi kana twende kwithwa na refinery itu ya ukiba ko ino opportunity. Ongetoa kauntini ya Kitui ni kana serikali ya kaunti ya Kitui kusila muviani wa Malelu na miako ni watu wa ICSSO ya kusevya kiwanza chokwi cha kunda kindu kila kimusini wa Kitui tanzia mwaya kweli liatandithia mawithi ululukoma kutoa isevya sala sio kiwanza ni ki aine na kabindani kaleta mbukita kudhuima usevya wa kiwanza ki minister muviani wa Malelu na miako serikali na kaunti ya Kitui engineer Jacob Kakundi ni waweta kana kielelo cha kutambuka kiwanza ni ki ni kumana na maonyungu nisio amwe maatandithia kukonya SSO ya usevya wa kiwanza ki kwiva kunda kino Kitui Central Kitui County nundu wa kuinspect uya ula wende wa usovya kiwanza kitu kila atua maitu menda kundu kwiki vathokanyo va Kitui County na uya unu nambi ochumwa kithelu na andu maitu mena mwe mwingi muno nundu wa uya ula wende indi muthenya wa umunzi twina complaints onini sia andu maitu mayenda kumana uya progress yawo
na hivi ta serikali ona munene witu governor ni waisilava na akomana na andu maitu indi hivi ta andu ala tuungamiye wea engineers ma Kitui County netwa sisia progress ya wea huu na tuona wea wendenesa oingi kakundi ni wakule contract olo nengetwe kandarasi ya vikena kuandika athukumi aingi na masini mbingi cia athukumi kwetu ni kana wea uthele kwa ivinda ikuvi kunenga atandithia aya mwanya wa kuendesha biashara sio kivo nitwa thukia contractor aende kwikia andu aingi uyani aende kwete machines mbingi uyani na kila important ni kuandika andu maitu na kutumia material maitu ma account kabro adko muthanga nikenda wea uthukumwe muthenya no tuku na chunicho tuku emphasize vandu va wiki tatu ciukite kiwanza kecha kunda kendo kithia cha mina na kuthela undula wanenwa ni engineer wa Malelo Jacob Kakundi ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo makunda kendo ila Kitui cha katika kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo sililwa atatu maungei kana fraud matha kwa kotini wa Makueni Law Court maskatitwe kana maskatiwe ibitio ya kubena enenthi mali na mbesa kwanzia cia ukengani atatu alani aume eli na mundu muka umwe maskatitwe kutumia cheki na mathangu angi vengi manzeve kubena enenthi kiko cha mituki nikilacha kutata kumuya mutandithia wa ndawa cia mimea ya indo na yina miyo kana yina lato wa silingi ngili mana ele miongo ili na monza na mana ele ma miongo na nyanya esililwa atatu alama na kiwembeni iso itina kukwatikana maitata kuthoa miyo ya ndukani ya ndawa cia indo na miti kana agrovet vamo siene wote ni mathachwa kotini ulawe wote ngaliko cia Makueni omunthio weni wise kana vekwani yetawa fraud kana ivitio tona kwika ya fraud ni ulosani wa kuvena mundu utumite kiliko na ula muno matukwa utumia nzia ciaki internet kana cia kulika nthini wa maundu make mutandao ni nthini wa koti munene wa Makueni na vala esililwa atatu mende yene kwani iyo na ila yukonanya ekwani yesikanie kana ivitio yesikanie ta fraud esililwa alani au meli na mundu muka umwe maina asome wa mavitio mo itina wangaliko ya usikatani kuhoya koti imaongele matuku makwika ukunikeli mbeange Nelias Kinywa ulawe na ukuwa miaka 39 Paul Kimani ulawe na ukuwa miaka 38 na Grace Wambui ulawe na ukuwa miaka 28 nimeumiletwe mbe wa musili wa Makwani kotini wa Makueni muandu Honorable Joan Otieno ulawe anenga ngaliko yosikata ni matuko 10 makwika ukunikeli mbeange Deponed by PC Dennis Nyarori. The prosecution seeks 14 days to detain the respondents at Makueni Police Station to enable them finalize investigation. I have carefully considered the averments on the affidavits. Kati wa maundwala ngaliko yosikata ni enekwethwa ikunikila nikuthoima cheki cha mbesa selesele ngili maana ile miongo monza na monza maana ile ma miongo 88 ila yesililwa manenda kutumia kuthoa meiyo nayo na kusisya kana cheki chune cha nzeve ovamwe na mwene mwandiko ulona ndikite cheki kiu mwene wangalela manatumia kutoloka ovamwe na maundu maingi alama konetie ikwani ye koti oingine yetikilya ukunikili ukutwaiwa ndini wa musimu nene va Kenya ulane ilovi US lilwa ane maendeye kusiwa kotini va Makueni kwa kilungu cha methene 18 na vala makaumila inge kotini matuku 200 mamwai kwetika ikwani esililwa maneki wembini wakatatu matalokete na valangali ilama na inayo inathiwe ndia isasi ni maofisa maisalu alama na amate ndi ripoti ya Motongoi TV kuma wote kauntini ya Makueni neta wa Caleb Chalo wa Motunga na indi ni mubea mwandiki witu wa Mauvoo Caleb Chalo wa Mutunga tuendeani kana musi umwe kuya mungala ilayi kauntini ya Masaku no wende kumia witano kula kwisilikali na andu mangoya ulaukumatethesya kuiva mbilu ya sivitali ya silingi milioni umwendo ndono kanyanya nikenda matonya kuthika ithewo musio ya siakana ithewo atiwe ni thayo matuko mengweli na kenda mwaini wakana mwakani wangilile na 19 na kubikia bau maya isya kumuthika nundu wa mbilu nene ila sivitali ni nundu ni matete itheka na makanengane mabalua makitheka indi maya isa utetheka Daniel Mongela enange waisukwa uliku
musiumwe kuma mung'ala ila yimumbuni yeyulu na ila yithitwe ndi nyama kuma mwakani wa 2019 ni yaunya witano kwa atongoi ma kisilikali evo gavana wa kaunti ino ya Masaku Dr. Alfred Mutua, munini wake Engineer Francis Maleti, mbunge wa Masaku Dr. Victor Munyaka na vamwe na MCA wa Kisioki John Museku kumatethesya kwivambilia sivitali ila yithitwe yende na kuyana kuma mwakani wa 2019 ivindani la matiwe ni umwe wo na ula mwi wake uende na kuiwa nyumbani sio usuvia aku Chiromo. Nzomo ni mutumia wakwa na ni wawaiye na kwa masivitali wa mbele vi kuma 2019 mwei wa na matuko 10 andi miti na sivitali ni ya ODM ino kwetha twa na utoni wa kweva mbili ndwana ni sena mama tonenge bill ni matonenge mwito tike atuma seto itina wanaitwa manenge gena title deed na mali ile na ma ODM Chiromo na twithiro na wito mwingi nundu bili la Chiromo no ito na still la ibere fi no ito ila ni 1.7 na ile ngende na accumulate Chiromo yu last month na 215 na yu gubike abuno siende na ongeleka ingi muka wa mututia Charles Kilonzo ni waelesya kana kumana mavata alame musieni ethito na wito munene nundu siana sionthe sitano ni wesi siaisye na kuma ivindane yu witola wivo methitwe matatonya kuiva ndivisyo asivitali ovamwe na kuvikia mavata ma musie akaipando tunya kindu twandivendia musena atevo vena wito mwingi ta mundu so ni ngoma ni tena challenge muno nibongo kula sia atheu alame ukitwa madikie kututethesya ni kana twane twathumu cia mutumia ni kana twithe twamana twaile kwikata twinena na director wa sivitali ukwanzia ya simu noeleisye kana nongina ndivisu yambe kuivwa mwiuta namba unenganwe ni kenda chathi cha mathiko kutwaiwa imenifikia akona bill sijui ya 1.7 ya iko Charles najua Charles Kilonzo najua anadaiwa. I cannot confirm the amount. Not the amount? Your comment on that case ni gani? There is no case. Ni mtu anadaiwa pesa. Na ni yeye peke yake ama kuna wengine? Ni wengi sana. Yes. So hadi amalize ili aruhusiwe kuchukua mwili? Okay, ni mpaka amalize mpaka achukuliwe, lakini either kuna deliberations pia na familia. They are depending on what the family situation is. They come explain what is their plans about the bill, and then that will be worked out. There's something we do every day. Yumusyu uelekele metho kwa atongo imama kanisa silikali omwena ndumango ya ulauko matethesya kuiva ndivisu ya silingi milioni 1.7 nikana maneo mwana wa utwaisya chathi cha mathiko kila chatiiwe kuma mwakani usu wa 2019 kuma va kauntini ya Masaku kisioni cha Mung'ala. Utongoi TV sitwa kwa ni Daniel Mwongela. Ngewa isu ya Daniel Mwongela yamba tunenga ebuso ya kwamba kosa uthiumo wandatika nini ndukathi basa nitusiokethetie katini nokaseo kukamuika katini nokaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we bawilio mwana kene we ania watu ikandele azawi twate mundu taku ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele tuimino kililia topikino jito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli musema kweli na ukulia ingepea ndui mekwatithasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukilila utuweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza aniaende ingeiwa wezi inge atuwe ende eza iweze wekaundu mwe ambao wekanduka ndo inga notiwa yangewa
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Goshen Medical Training College Thika ukwate course sia diploma na certificate sia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course sia Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, Ovamwana Theater Technology. Divisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindosia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavividhitu ya kunenga mumanyisio na utuika ulawu ya niye na ulawu kwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Von A is Festive Bread. Chukua yako moja leo. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry, beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714-870-037 or visit us in Westlands, Ken Roll Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali euthoche chadhe ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachumwa ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabanya angi ndukatiwe ke nikenene Yesu ni vinya na utendio wa bakubi wa witawe Ni muvea nundu wa kuende ya kwithiwa na kisese cha Mutongo TV nthini wa Vilingi wa Mauvoo ni ndangu thoche tuendanie imwe
Ekali makisio cha Kenyambu ilaye kisioni kila kibanda wa makonge cha ndua ni makulia serikali kulikila na kumatethesya kuthinikia thina wa ung'ei wa indo ula withitwe uende kisioni kiu kwa ibinda ya miei 3 mithelu ene thiasu ni maweta kana indo sio yende na kwa na vala indo ila siena lato wa silingi milioni 10 ibikite na kwa ingi ni makulia gavana wa Kitui Charity Ngilu na gavana wa kaunti ya Makueni Profesa Kivuva Kibwana Malikile. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Enendi makisio cha Kinambu kila kikibwezi umeloni wasiwa kauntini ya Makueni na alama vakanete na mundo wa makonge wa dua na maende kukule serikali kusilamu vyano OCSA ili kile katika dhinikia dhina ung'ei wa indo ula wikathite muno kisioni kikwa kilungu cha miei 3 mevitu. Mainena na kisiseki enendi ana lamena wo mwingi ni matetata mamineta kwa sema kili maindo muthemba wa ng'ombe mbui na malunga na ila ni sialato munene. Na tuiba au salama na ndesi ya tuize na challenge mbingi. Sia kuje wa indo ng'ombe. Nituye to ng'ombe kuma lastly mwai wa katatu. Koko bikomo nitu mwai wa katano. Nituye wa ng'ombe kiasi cha kwamba kana ni ng'ombe sina wodhi pakube milioni 10 kwa ala twaitie pamuna mboi. Nitwithitwe tukithia na kwisiloma nthini witu na yuteane thitu nituthinitwe ni ng'ei ibinda ya samuno tuthithio makonge ni pa kwitu tubakanite na makonge king'ei kiona be bata chuke kinge utwende na usia na kiitwa nikumana na kivala maende kutula maofisa ma OCSA muti kwa kwitha matetho itu mayosa matambe mametu kikumeta na undumwe na kusia kukua kwa indo kuma kauntini ya Makueni kufikia kauntini ya Kitui. Sanula wibo ni kana ing'ei twa na twa forward case ino twathi kwandikithia withio na station itu kungana na itu twikita ulunjwa withio atita twisikie twimao twikulya mbeki twimao nundu twina wo mwingi indo ile sithitwe yuza ni mbingiki kwambia mwako ucio itwa bakube itina wa mitheneli indo ikathi itina wa mitheneli indo ikathi na ni mbui na ng'ombe na mai kuja ithio wa ng'ombe ta 50 mai kuja mbui ithio wa 40 yuni maitu sani sia yu twimandata twina wia mwingi itina wachu mwaki kitokite kuthela twaise indo na wachu mwane twate indo ziro iwate yake twi na twakwate yake twi pe andu maitu mande na uthini wa kitwi ni kwithiwa ila twikwatie twakomienza tutendo valiwa ni thi yao na oyube mama wende na uthini na kwati indo ciake kitwi ana aise ng'ombe 16 na ng'ombe ile nethe yeninya ni mai ya serikali nene vamwe na magavana ma kaunti ile cia Makueni na Kitui kuthukuma kwa vamwe ni kana mamanthu usungio wa ung'ei na ula withitwe wikathite muno. Katiba ka Kenya kiasia mundu aile kusubiwa na mali yake ebalawe etha serikali ya Kenya ni yakio subia mundu na mali yake mabetange muya usumekie nthini wa katiba kaitu ka Kenya ni kana tonye kufali wondu mundu waile kufaliwa yulu wa mali yake ni kana ila ngomete otuko ngewa ni wandi subiwa nyi na mali yakwa na andu makwa na ketha tu subiwa ni serikali ya Kenya hii tutapoti ma serikali ya Tanzania kana ni Uganda tuthamigwa kiyo kitu ndwenda kiwike president witu ebalawe na ngavana witu wa Makueni nutukwenda kwata na ngavana wa Kitui ni kana mumye suluhisho yulu wa thina ula twinaguo. Nteto hii ni kaiwe ni komando wa polisi sub-county ya Kibwezi George Kashimiri ayasia enendi hata methito maiselo kwa kuna ripoti maasia indo na inge kuithia muundani wa makonge wa dua masama utuku kindo na kila ukuweta muisio munene. Nataka tu kueleza wananchi wa Kibwezi wale ambaye ng'ombe zao zinaibiwa kwamba hao wenyewe ndio wana contribute sana 80% kwa sababu uwezi peleka ng'ombe yako usiku kulisha kwa Dua Estate ya Makonge na unawacha bila kuwa na mchungaji. Ng'ombe inaporipotea unachukua 1 week kuja kuripoti kwa polisi. Nataka kueleza wachungaji kwamba ng'ombe zako zikipotea jaribu kuripoti haraka iwezekanavyo. Ndivyo kama polisi tuweze kufuatilia. Tuko na njia mingi ya kufuatilia, lakini ukikaa na ng'ombe imepotea zaidi ya wiki, basi wewe mwenyewe umechangia ng'ombe zako zipotee. Watu waache kulisha ng'ombe usiku, sababu hapo ndio ng'ombe zinapotelea usiku hiwa. Niwongela kwasia kana esililo maung'ei ona mana kwatu vamwe na ngalile inatumika kutoa esi ya ung'ei na metatatalane kwikiwa kwikithia vaingalika kuwa indo valavalane munene kuma Kibwezi kuthi Kitui. Ningependa pia kuongeza kwamba zile ng'ombe ziliibiwa zingine zimepatikana zikielekea upande ya Matu na wale suspect wawili wameshikwa na walipelekwa kotini
Jumatatu hiyo. Magari mbili ilikuwa inatumika, Probox na hiyo lori zote ziko custody. Pia tutaweka mikakati, ni lazima tujaribu kuzuia ng'ombe zisipite hii barabara na nafikiri hiyo wizi tutasimamisha. Kioka kavindani kala imo indolesi thito yiyo kisioni inakwatiwe kauntini ya Kitui na mwisi lilo monene ulona ikweta na iloli aya mumbini wa chuma movitu. Diripoti ya Mutongo TV kuma wake nyambu ilai kauntini ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Musumbi Uhuru Kenyatta ni wakosi ya chathi cha kwithwa kithitu cha majaji 34 alama na vitu kithiwe ni nzama ya muvea wa koti ya JC chathi gicha toigwa kabinda kam mivea kivathukanio yende na kutula muti Musumbi Uhuru Kenyatta kwa kulea kuvitu kithia masitwa ma majaji 6 alama na vitu kithiwe na mavikwa kwake ni muvea wa JC. Indeed, as you assume your respective high offices as judges of the Court of Appeal, the Environment and Land Court, and the Employment and Labor Relations Court, mine is to ask you to serve the people of Kenya with unfailing integrity and commitment. Let your actions and decisions be guided slowly on unbiased and faithful application of the Constitution and our written laws, our principles and values as a nation, and the overriding interests of justice. Ladies and gentlemen, to serve in a state office is a deeply demanding task. Many new burdens will be placed on your shoulders. The public expectations on you will be very high, and obstacles will be thrown along your path. Having taken your oath of office, know that you now hold a special place in our constitutional order, and therefore, my only advice to you is 1, serve with dedication and with utmost fidelity to the oath that you have subscribed to. You are the bastions of justice, defenders of liberty, instruments of law and order, guardians of the rule of law, and the embodiment of the hopes and dreams of our people. Just like you today, I too took an oath to both the letter and the spirit of the law, and it is not open to me to turn a blind eye to reports of our state organs. As long as I serve as president, I will choose the right over the convenient, I will choose the hard over the easy, and I am not doing this for myself, but for the people of Kenya and for posterity. Minister wa Leba Simon Chelugui ni watambuka imanyesioni kipathukanio kauntini ya Masaku kusisia undu mawalanio ma mitiani matwaiwa na undu wa kwailanja mitiani na maundu ma kisomo imanyesioni isu. Chelugui atambuka skuluni wa Momboni, skulu wa Motesia na skulu wa Masaku wa amanyiwa alama tona kana for the blind. Standardizing our skills. And I'm happy in Machakos this April the exam for April-June was welcomed by many people. We have over 18 institutions in Machakos offering this trade test, and we have visited 3 of them today. And the total number, the enrollment of students is 1,107 in Machakos. Now, as a ministry, we take this trade test very seriously. And we want to scale up the number of young people graduating or enrolling in these institutions to over 120,000, which means we will be able to address at least 10% of our young people, of our youth, who sometimes have been complaining and raising a lot of concern on employment and also on opportunities. The challenge we've been having as a country is skilling these young people, equipping them, empowering them, and giving them the basic skills. We now have skills on social issues like human resource. We have computer courses. We have technical courses like building and masonry, and also plumbing and fitting. We have hospitality and hotel industry training.
And we also have personal care and beauty and therapy trade test. These courses, I've interviewed some of the candidates left Form 4, some of them left class, Standard 8, and they have not proceeded. And as a government, we are giving them hope. We are giving them a new life. We are giving them opportunity. We are giving them skills so that they can support their livelihood. Atandithia ala mathoasya kana matoia cia biasala wa kuthosya masanduku ma kuthikana kuya kisioni cha mwingi yu ni maumia witano kwa serikali wa kaunti ya Kitui umanenge ibinda nikana mabikiye na kwibetanga kisioni kila matoia cia utandithia wo atandithia suni mana nengiwe mwiao mabikiye na kwibetanga kisioni keu Lina Mosangi ni mwandiki witu wa Mauvoo. Atandithia mama sanduku mando ala matiwa ni mathayo mo musini wa mwingi kauntini ya Kitui ni malalamiki ya kuvingo kwa biasala sioni ya thukumi makanzo musini o atandithia aani mana tabiseka memeka kama bisa ka mutongoi kwisila kwa mwene kivila wa Francis Kimanzi kana uvisi wa kanzo musini unu na mata visema vinge mawia nundu masanduku ama ya ile kwithi wanza wa sibitali nithite nithukumite wia ukuma mwaka wa 2012 aba mwingi indi ithie muthenya weyo nituoni undu wa kimacho muno ila tuonie town administrator wa mwingi oka na ngalili cia askali pamwe na askali make makanzo moka matu ya tubinge mawia maitu na twakulia niki atu ya tuko ofisini kwake atuelesie ila twendi ofisini wake no tuiye etubingia ni kwithia masanduku lazima maiti meenda machona kana menziane ino ya kuthina hospitali na tola nilwa niki nundu twithite tuthukumite wia ibinda ya saa na tuyona twita bu Oingine unaisekana mawea moni mana vingiwe na maina nengetwe notisi ya kuthama na ni maivite license cia mawea tuyaona twinengwe notisi tuvingiwe wea uwa na bate notice Utuo tukula siae nindi necha ukithiwe kana tuvingiwe mawea maitu nitwibite license baikindu tutaitwe mundu ene numba baikindu motukulia baila yao noka kula twiya nitukuna wea muthuku nindi mozi mbeza zitu cia license na mwazi okamwa ndaweze kwithe tuvinga wea witu tumia mbeza ku na niwe kwina mathina mengi bite Oingine wasakana ni mokia kusikatwa ni makastoma mo ala maivia masanduku ila movikia kusia masanduku makuthi umusia endwa mo na makwithi ya mavingite mawea Ngoto ukula cia kaunti ya Kitui itunenge notice at least onethila ni muyumwe miyile tatu twibange withie no tuthame tukethia twina uweso wa kuthi ukombwa nombengi nombini twibite miyile tatu imbezi izu ingi cia kuthi kuiba nomba tumiaba mwatu ya tuthi kwanda tika sili o yukuya no mathoete masanduku na makaiba nitubingite mawiazi maitu ila mundu ukukethia abingiwe ndo tutwa polisi anzi otuzikata nundu wako kubinga wea na nitatubilizikie na mama sanduku tubingie chao numbani izu sito. Francis Oingine wa kule governor wa Kitui Mwandu Charuti Ngilo asa uvienzea ya kuthimo charinika na withie no makwate vandu va kutea masanduku yu atandithia mama sanduku mando ala mamine kutua ni mathayo ni mami kule serikali ya Kitui kwisila utongo ini wa mwingi mabikie kulikila kate na kumobo cia nundu yu mabiasala moni mabinge kuma musini wa mwingi kauntini ya Kitui nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Lina Mosangi. Tanzia imwe ya kwailia maundu ma ukuiku ya kiswani mubea wa maundu ma kilindini kana KPA ni mambise walanio wa kutumiwa kwa kasiwa kama tukua kisukioni kiu Angelina Mose no kutuelesia. Kisukio kia meli kia Mombasa ni kia vingwa kisukio kinini kia jeti kana meli nini ila ikethewa siuku cia meli nene kisukio ni kiu ni kana kwa ile uthukumi wasio itina wavala inaungama atene kwithwa vanangika kumana ni kutumika kwa ivinda yasa. Rashid Salim ula ukwati ya mwanya wa director munene wa isukio cia meli va Kenya ni waata kisukio kiu kia kiwe vandu va ivinda ya Mei 13 kana mwaka umwe na mwai umwe kwa kimanza kia silingi milioni 500 na vala kivaniwe kuikala vandu va miaka miongo nyanya.
The project was undertaken during the toughest COVID-19 phase. In fact, it was supposed to be finished in 12 months, but it took 13 months because of the delay of considering the pandemic restriction on the working hours. And by the way, this jet was built without any cost variance. Salim ni waetakana amemba ma bodi ya kisukio kya meli tamasa kuye kana kunenga tenda ya kusevo kwa kisukio kiu kwa kampuni wa Germany ila ambesi kusova kisukio kiu mwaka wa 2018. Some mobile crane operators actually reluctant to use this jetty due to its state, and following a competitive tender done in 2018, management appointed Inlos Lackner of Germany to provide the design. So visual inspection, structural analysis and modeling, the consultant assessed the structural vulnerability and integrity of the entire structure. Kuyanana na mwene kivila wanzama ya kisukio kia Port Joseph Raymond Kibwana ula aitongo ese kia kiu ni wawetakana kisukio kiu kiu takikwidhi wa kiyosa mwanya wa kila kiku kila kinaomo mwaka muthelu itina wa kuthukuma kwa kilungu kia miaka miongo monza. As the MD has said, this jet has cost us 500 million shillings. So it's to me today is a pleasure to see one of these projects come into being, and we are glad that the others will soon finish off the new container terminal. We have the oil terminal coming up, and then we will move on to Dangokundu, which will be another project that KTA is undertaking. Ni wawetakana ni kwithwa kisukio kia Mombasa kia meli nikikwatitwe ni nthingi ni lazima ithwe na kisukio kia kwikala muno kivo kisio kia kusisya boat cia kutongwesya meli nthini wa port. After initial plans, but now we have a jetty that can be used by all the tags that we have in the authority, and from the design, I'm told this jetty will last us for another 8 years. 80 years. So it's going to be available for use for another 80 years. Kisukio kiki nini kia tugboat kivanite kwithwa na ivinda ya miaka miongo nyanya vala ikethia wa iunga masiamina kusukuma kana kukusya meli ndini wa kisukio kiki kia meli kia Mombasa. Ngilivoti ya kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Na indi nge waisu ya Angelina Mose yitunenga euso yingi tuambe kosa uthiumo wandatikanini valangu uthisiokethia ninde na kunengelelia Mauvoo na matelete ndini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa samwe na nusu nita wa Faith Mackenzie wa Mtunga nitusioketheti. Nina ukethia na nauga uchandini wa kilungu cha thambala la muthathani wa umuthi kilewete wa ninye Veronica Siombua na mutai waitu olani Reverend Grace Kalama. Kindu kingi wese ukakule mwitu witwa nikaenda ngoma cia nundu ewe kibeti tukiendanza na mutumia su wendanza ngokosea na nicho kumituiba ende tu utabia itumi nikendo sisi othalanye usije nikendo wane usije kitumi chaku nikiva ndaswa nikiana kwimba ikia biti ndani kuugo kaluka seo malume kuongela dina mwini Nizonete maundu na nienda na vile na kwasia aume naka mombi tukivathokani ninga na thina waka ni kwatwangwa ni kwegwa kwita wa kwegwa akani kwegwa na ume ni kuona ndeto ni ile akani thina woni kwegwa utawaija mundu mukaba yondo. Pneumonia no wau ulodi kandini wa mapui makana kana kama mundu muima
na kana kena pneumonia katena itwa nesa netwa nokowa thini wevinda ikuvi muno. Pneumonia kwa kawaida yuka na mawonanio mana. Kana kena pneumonia ikatona kwitha kaikoa cha keli kwitha na vina wa kuveva. Kwitha na vina wa kuveva ni chao kethia waisha wana kaiveva kwa mituki. Ukona kailuma, ukona mbao sisio kandini, ndo kavevete mbao niwe sio kendini, na ukona kaimutwa uendania na kileve batumita head nodding. Ilo ukona kana kena signs na symptoms raisu ni kwasia muno esini pneumonia. Na no wau ula utaiteto kwa mituke utwanda kuwakana ndenwa evinda ekuve muno. Pneumonia yetawe ni sindu nyingi. Tene inaitawe ni bacteria sasa iratumita pneumococcal na haemophilus. Lakini baadhi yao ndo twana kufanikana kana ni viral kana ni pneumonia kana ni bacterial. Kwa hiyo kona kwa ndeke na tena wako beba. Kwa beba mituke ke kusinda kubeba ke oluma mutwe ugetha wende na kile beba yacia ida yacia kana kau ni kawu muno anikaelo twawa sibitali katethewe. Kafika sibitali ni bonda kitali utona kwa mwa severity kana wau wakana unene betata. Tulatwe na thina munene na rasma tukoma thina wa sibitali twambiwe nzeve ila tumeta oxygen na twenengwa ndawa cia kutona. Ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyo magayo kwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisa ni wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ile cia kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Enendi Mauvoo ilaye kaunti ya Kitui ni makathi ya itambia ya gavana wa kisio kiu Charity Kaluke Ngilu ya kukuna mungu ukui wa kithangathi kisioni kiu. UNN asu measia kana itambia yuni yitethetie vanene kusubia mawithi ululuko na kusiya mbusi kisioni kiu kungala aimi mamemea yikivathukanio ala maima mininioni ya mbusi cia kisioni kiu yumena utanu nundu mena kigu cha kuyania memea iyo. Lina Musangi ni mwandiki wetu wa Mauvoo.
Ekalima wodini ya Kivou mwingia katika kaunti ya Kitui ni mamutungia gavana wa kaunti Muvea Mwandu Charity Ngilu itina wako vinga ukui wa kithangathi usini wa Kivou na mbuzi sionze kaunti ino ya Kitui. Ndeto isa neno itina munini ya OCPD mwingi Nicholas Mutua kuwetakana kuma gavana Ngilu avinga kithangathi ki wiki linzelu vaima loli malika usini ukutava kithangathi. Munyithia ng'ale ula ni mwikali wa kisio kile ni muhimu kwa atasia use uu wa Kivou na isita uu. Masito makwa neta munyithia wa ng'ale ni mwana yuthi wa Kivou ward. Kendo kiambe netongia Madam Ngilu Muvea nundu ovinga kithangathi kila kinathiniti andu ma Kivou kinatabawa na andu na vinya na yu oka ila tunalikilelia kendo kiu auka tuvingia kithangathi kiu yu kiu tabwa kila kivo kithangathi kiu kinatetha si andu okwitha mabanda mboka ata nyimba ndamboka ngutethia andu makwa na andu ma Kivou kwa na motaba kiu mena thina ni ila kinatabawa witha kiu kino yonondo ni tuiso na mbua sina mbua ndina wenesa lakini ni tutungia Madam Ngilu no kwitha kia bingwa we mundu na kitaba na sene Muvea mazira makwa nita wa Kilibiti ni mwene nze wa mwingi kiambe nenda kutungia gavana Ngilu Muvea ni kwithia gavana Ngilu ilo na manyekana kithangathi kia mwingi kiende na kwanangu nuno kio mwene nyama ciake oka mwingi na oka gusini wa Kivou na ongamia kithangathi kou ni tungia gavana Muvea ni kwithia be kithangathi kiotabo mwingi kana Kitui county valelo no ando yo wona ndo miona papo ngamete kithangathi kuma bamba kaba motenu ya ndio Ngoripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingia katika kaunti ya Kitui ni Lina Musangi. Tuithio wa Vilingi witu ngaliko cia kiswanini kana atandithia ma ukui na ala matoa yasia wia masaa ma utuku ni makulia silikali kumetikirithia kuthukuma masaa asu ma utuku atandithia asini maweta kana maende na ukwata wasio itina wa masaa ma kuthukuma kuolekanga kumana na mwio wa kafyu ula wikwitwe ni silikali kumana na kusia kunyaika kwa wa corona. Angelina Mose ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Akuima basi cia kuthiva asava kaunti ya Mombasa ni maumia witano kwe serikali nene ivikie kumanenga mwanya wa kuthukuma kana kukua akua utukuma weta kana mnimethiitwe maikwata ngalama nene ni kuthukuma muthenya mainena na kisese kia Mutongo TV ni maweta kana tamakunikite muno ni mawalanyo ala mekitwe ni serikali makusia kunyaika kwa wau ikua ya corona. Tekulia serikali etuvingue yo tuko wetha kwata kukua ndo tuko kwambia saitatu ina kwa jesa 10 kwa ni wa verile ba jangamu ingwa we afikalomana kwa jandu awe ya mayudha kalata ndo makwete huni kudia serikali isi ya mwananchi wala wa kawaida ni wewe ba hiki ndugu wate mwananchi wala wa kawaida naye na thina mwingi na naye amena sana amena ibeti amena skubisi amena kila kitu chonde huni kudia serikali ni maweta kana tamethiitwe na maumu maingi muno ni mawia mo kuthuka maweta kana mavato mo mamisi tamate yanisia undu vailite obisi machangama mwangali isienda I love you kamba ni naitwe theta twathirikite muno taithia no matatu ndo ngali mbingi mwisi ongamie yenda ndwange maise mawe abire manine bie mauta ya mabandie yona idita na theta tewi ka bandu ndo twathele I love you atwabithi yangwa nesi serikali ya rubini hiyo biondo wa corona kumela corona yokieta thiko twathirika muno no mundi no twende na kwathirika kugwando nuji na go no andu no tikuo nuji kusi corona lakini tibingu awethe ni sawa no tugwando nuji thangali ne andu 3 yalo gwando 20 na kinyi tikapetando nana anunu ngali cheke wivela kundu kwele kundu kemwe kwa kemwe yabuke watu gwando tuko kinola wibo ni kubingwa emwe ndina baithela na wajija STR no yenda utuko ngule serikali kwani STR koyo kukono kwa corona
ni makule serikali ithikie kuvetanga masaa ma kafyu ni kana mawia mo mathikie kucioka tatene ati ukule musumbe kwanda ya atu batangi okavyu no ise thio maundu amwe no macioke ata nomo ndu ithie twathirikie muno ene ndi kwanza mwene ndi ula mashinani kabisa tandu matatu kila kingi andu ingine ona ngalisi ongamia kila mundu etha ona lawama kwa je ona bani kutindo kugusanya na tenete yao kawe anu metha ameko ni maongelana kuweta kana kuongela kwa matuku ma kafyu tamakunikite muno maiweta kana matuku miongo thansatu ni maingi muno ni makulia ni kana mavikie kutheeswa thoa wa mauta muno na twakunwa twithio no kuno muno munene muno nundu ithie tunapangite tunaboyete ngai muno kwanza na rais abingwe atumise kafyu na tweza kuga ongela another 60 days yuko uno mbika mwai wa nana niwo tutona kwithia twina hope na itu ende na kuumia neto abinge ngwalizio tuko SGR ne gwaneto tuko COVID-19 yoko yone gamba zine muvia wao kuinovikiete kukuneka muno ni kumbana na mawalanyo ma serikali na muvia wao uima wa mwima kukitana na kunyaika kwa wowo ikuwa ya corona akuwa kauntini ya Mombasa ni momia wetano kwa serikali mavikie kumanenga mwanya wa kukua akua utuku maiweta kana kulukuma muthenya ni kumaite tengala manene ngilivote ya kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose Musumbi Uhuru Kenyatta kwi umuthi ni ebikite kiwanzani cha mawonanio cha Jamhuri musini wa Ilobi bala wa kusia kwambililwa ingi kwa walanio wa ilabu cia masomo cia 4K Club sukuluni cia musingi. Called the field capacity, whereby the soil has enough water. Yes, so you don't need to irrigate. But this is the permanent wilting point where you need to irrigate. The rebranding of the 4K clubs is a response to the need to align our agricultural policies and programs to the dynamics of a fast-changing society powered by the innovations, creativity, and talents of our young people. There is no question that Kenya enjoys a youthful, talented, and energetic population, which makes it well placed to harness the exciting opportunities on offer in agriculture. We must aim, therefore, to equip our young people in schools and out of school with the skills, the values, the attitudes that will enable them to navigate the complexities of the modern world. The initiative that we are launching today is part of my government's commitment to create new opportunities for young people in every sector of our economy. Dear friends, the agricultural sector represents the single largest and one of the most important platforms for income generation, employment creation, and food security. And indeed, Kenya's economic growth has always been heavily reliant on the performance of the agricultural sector. And the sector has directly contributed an average of 25% of our country's GDP over the last 2 decades. The Enable Youth Project, which we are also launching today, is one of the youth-targeted projects that will directly train and empower 10,000 young agripreneurs and create employment opportunities to another 50,000 youth along the agricultural value chains. Indeed, as the young man said here, the project integrates a financing component that will support youth-owned agribusiness and provide Kenya shillings 2.2 billion to finance youth agripreneurs through 3 financing mechanisms, namely 500 million Kenya shillings in interest-free loans to finance youth for startups, soft loans where Kenya shillings 900 million will be committed in the form of low-interest credit
to the incubation graduates at a low interest rate of 5%, and the Risk Guarantee Fund, where Kenya shillings 800 million will create a risk-sharing fund which will provide backstopping support to financial institutions as they make available up to 5 billion as commercial loans to agripreneurs. To this end, the first batch of 520 youth will be proceeding for incubation from June of 2021 and will be receiving financing of between Kenya shillings 500 and Kenya shillings 1.5 million each to set up and run their agribusinesses. Naendi musiaisia wa Mutongoi TV nienda nivike muthia wa Vilingi wa Mauvoo na ndana ambaku maluka studio nienda na meusomea amwema motumani ala mamina na kutubikia bemwe kwa sia Mutongoi TV kuma yo kandia bingwa bangi ni batanenyu. Mutongoi TV ni mubea, Mutongoi TV ni mubea muno ni Julius Mulio wa Dhitani mwingi bengi kwa sia Mutongoi TV yesawa na noyo TV ya mukamba bayengi Mutongoi noyo ninye Cosmas Mutunga kuma ndune mwea bengi kwa sia ungeiti museo kwa mwenendi usuni George Kibindu kuma chumani ni kwa tani kuma na nangewa ya silu atatu alama dhakwa kotini wa Makueni na bengi kwa sia Mutongoi ngilo nuthukumite Kitui Nesani Savali wa Mutabe engaliko sia Kalanzoni naindi asuni amwe mamawoni alama mina kutubikia kuma kwa kue musiaisa witu wa Mutongoi TV nienda ubikabu muthenyani wa umundi mwendo wa saumwe na nusu lawande sia kwa lula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyeni Tofeth Mackenzie wa Mutunga ni siokithia mwendo wa saa 3 na nusu ngwete Mauvoo angi dini wa Vilingi wa Mauvoo kwa oyu Tiwanesa.